Bangikhumbuze futhi ukuthi sabonana sezwayo. Uthi nibatshene nabezwayo abangafuni bayeke. Weqopha eshona ngamaphezulu. Kwakuthi wevamisile lokho. Ephethe walking stick yakhe. Wayifaka isuti English card. Inja yazi ke lonto. English card ukuthini. Wathi uma ngaphesheya kwaBhekuzulu. Washo ukosazana esasembiza ukuthi fast food. Wathi Nkosi Thixo Nkosi amakhosi basho kwaBhekuzulu basebale wathi azibona wasesesingini sethu wathi ngibizoba sachobozela wasithinta emakhanda ngiyangibonga uba ngabe umunye wangithinta wathi awabanye banamashiya angathi ingubo ongazi ngifumhleke ngoba kwakuyinto washintsha kwabheka phesheya andase kuphakamene ngiyabonga baba uSamakhosi ngiyazi ukhona phakathi kwethu njengoba ungibona ebuncaneni bami namanje ungibona ungiphe nkosamazwi ngizakhuluma phambi kwabantu bakho ngoba ngakhumbula ngenye imini uMshumayeli uNcomalo wayephethe inkonzo ngisemncane kodwa memory yami ukuthi isebenza angena uMshumayeli uNgcobo ngithi yabona mina uMshumayeli besifunda ngesiledi thina abasazi abanye isiledi kade kuyintwana ebekwembana nje inama planga emaceleni ufika ubhale ngayo ekseni ungena uthisha usule ungena omunye uthisha usule kungekho homework mhla kubhalwa izivivinyo ufuna nje bakunjalo memory yami ke iyaba lapho badala basephakameni uyiphethe umfundi uMshumayeli uNcomalo inkonzo ekseni unikwe inkosi yasephakameni babilanga washumayela kathi umfundisi uMshumayeli uNcomalo nathi sejabula wasesehlala phansi theme ivala inkonzo basukuma abantu abaningi bathi siyayikhetha inkosi sephakameni ngoba ikhuluma indaba zikababamkhulu uma siphaleliswe kanjalo yasukuma inkosi yasephakameni yathi Nqomalo ushumale kahle impela wathi kodwa sowulahliwe wathi ngoba labantu abaphendukile abatshenanga isono
bazophuma labantu lapha bawusenza ngaphandle. Namhlanje abantu banamhlanje banjalo ke. Abafuna ukutshela. Abafuna ukuzwa bayibethi phokunani. Bese ngixakeke ihubo malithi ukungcwele kuqala la khona emhlabeni. Uzoba ngcwele kanjani ke uma utshela izinto zasephakameni ukuthi le nto ayenziwa la ekhaya. Kanti ukhuluma ngotelu ephila ngezwi basolwa. Kodwa nomvake. Sekhuluma ngotelu. Alusi nazethu utelu. Alusi nazethu utelu. Lokufuna sikusho ngoba ngihlobo phela sobuzi sasithuleleni. Uma Lusi wezimvu ngifukile nami ekhaya kwami ngathi kwami futhi kulungile ngoba vese sengimdala sengiba kuchelizwe nje ngishona ngasethuneni. Uma ufuyile uma imvu ikhuka noma inesilonda uyasigeza isilonda ufaka umuthi la efakwayo uyiphathe kahle imvu yakho uzayifuna umniniyo athi iphi imvu yami manje uma sikuqile sambona babelana sithula ngoba sithi sisaba ukuzondwa nomhla kuphela siyambona yini ngoba uthi wena wawukhona ngesikhathi sami wathini babatshela nabantu hayi baba angisaba kulungileke hamba usale esikhogweni washintsha ukudla eplatini wabheka phezulu ngabheka bezayo wathi ngiyabongela ninenilele lapho ngoba senifile wathi ngiyabadabukela abayobephila esikhathini esizayo ungasekho wathi umzo sekuphakameni ngobona uhlephuka phakathi njengokuqekwele isinkwa wathi bantu bami mina niyensali laloko kuhamba yasinze nibafundisa yathi bayeza kumhlophe amagquma nezintaba yathi bazangena lapha phakathi kwenu wathi nobabona ngezicephu ukuthi bazendlala kanjani wathi izicephu bazendlala bashonisele khona ngezikwazi kuhlala omunye umuntu umli enabe kusona sithi wathi isicephu ubosindlala usisele wathi nibheke uza befundisa lebandla abazigebengu wathi nobabona ukuthi bothi bephethe inkonzo bephuza amanzi wathi uma uphethe inkonzo waphuza amanzi ngoba uphuziswa ingilosi isihloko abantu lasephakameni sithi uNkulunkulu kakhohliswa ngisiphiwe nje ezulwini ngoba ngifuna lokuseni uma ngihamba nomshwalense umshumali ukuthi angijike uthi uyamanje uthi no phela kuyakhulunywa lapha phela kwemaphepheni naseyintweni nangizabhekaphi wathi awuzaphika kubabelapha abonke Nkosi omsa amen isihloko sithi uNkulunkulu kakhohliswa ngizoqala kuyo inkulumo yakho babelanga uthi babelanga ngenye imini kwakukhona umlimi lo mlimi wayefuyile izinkomo imbuzi izimvu nemalasi imalasi ke inja uthi babelanga ngenye imini le nja yayisiya kumlimi wayo yathi mlimi wami baba ngicela ukuthi manje ngibiyeke ukuba inja hawu na ufuna ukuba yini manje hayi ufuna ukuba imvu hawu na uzokwazi ukudla utshani hayi ngizozama hawu njengoba unomsila sizayithi indaba yakho hayi izocela ukuthi unqume na umsila lo hawu na manje ngoba isikhumba sakho siyabona la sikushelelezi awuyona imvu uzakuqwa izimvu hayi ngicela ukuthi uzame noma isikhumba esidala nje semvu uyihlabile usithungele kahle lapha kimi khona ngizofana nazo izimvu uthi nampela ubabelanga lo mlimi wakwenza lokho wayenqoma umsila wayembathisa isikhumba semvu sekuseni mase ziphuma ziya kokwelusa emadlelweni yase seyilandela nayo seyihambe emadlelweni abubachaswa ukhu abubachaswa
Agungani na Ningali Baba Baba
uthi asithi hamba le mvumbumbulu yayafika emadlelweni kanye nezifo zonke yathi yakuzama utshani ayikhona yathimula yaphinda yathi yakuzama utshani ayikhona yathimula yathi ngizazama kodwa yathi yakuzama futhi kwesithathu yathimula yathi hayi ngizake ngithi ukuziba kancane mhlawumbe uzathi ngabo 10 kuya ko 11 ngizabe sekudleka uthi ithe isahleli kanjalo waseqhamuka inyamazana ibona izimvu phela inyamazana yangena phakathi kwezimvu iyabotha akukho ngozi bathatha lento ayinamngozi kusho abantu banamhlanje uthi ke masisingene inyamazana eseyidla yathi lenja enhlizweni yayo awake ngidlala indlala mina ngoba naku ngithe ngiyimvu sothola ba angayidli inyama uthi babelanga asikhumula phansi isikhumba semvu agijima isukeli inyamazana uthi zabuza izimvu hawu hlobo nikele yemvu ebuye isukele inyamazane uthi kubabelanga angikhulumi ke ngemvu angikhulumi ngenja uthi ngikhuluma ngabantu abezayo uthi bafaka izikhumba zezimvu uthi ngaphakathi izinja uthi umbona nani uthi umbona ngezenzo uthi umbona ngezenzo noma uthi amtshela ukuthi akwenziwa lokho kuphakameni athi ayi awusiyeke nithola sephakameni sikhumbule ubaba mkhulu sikhumbule okudala ngoba njengoba kuleli bandla lamathuka kaNkuluNkulu kokudala yikho nathi okusidosile emazweni akithi cela incwadi kaMateyu 7 verse 13 verse 15 bese kube abaseRoma bashimo amabili nakunye iverse 10 kube uJakobe 4 verse 7 kaPhalofu uMateyu 18 7-9 uzokukhumbuza Batana basekuphakameni ke Incwadi kaMateyu 7 kusuka evesini 13 Ngenani ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni baningi abangena khona kepha isango lincane nendlela iyincingo eyisa ekuphileni bayingcosana abayifumanayo xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo niyakubazi ngezithelo zabo kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini na kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle amen Badala sephakameni le ncwadi engiyifundayo iyahambisana nalokho babelanga akukhuluma phakathi kwethu namhlanje lento babelanga akhuluma ngayo kuningi nasephakameni babelanga akhuluma ngabo singisemncane ngithi naye mhlambe umkhulu senziwa na ukukhula ngoba sasinazi thina ukuthi bangakashiwo ukuthi umkhulu uNkulunkulu cha siyaqala lokho asikwazi besazi ukuthi nembabelanga umkhulu sesikhule sabodwa hayi bongena umkhulu umuntu wasezulwini ngiyakhumbula kwinyanga yezulu ngazi ngawubika etafeni ethi umfungibhakela uhlelo waseMaritzburg ayihamba ubika mfana
kuba minyanga ezulu ngoba nganginenkinga zasephameni ukuthi manje isikhumbuzo sababelana ngiyakhala ngoba ngangikhumbula uthando ngiyisoni ayikhombisa ukungithanda ngaso ngano 5 rand nje ngiphawa ngabakhombisa mana laba bafundisi bayawazi ngawubeka osemkhulu 5 rand sosikhathi wathi umshwalo umphathi ethela umfundisi ngokwenzela kahle ufaka kahle womhle unoplastic ngathi ubekela izizulwane ukuthi bawubona osemkhulu kabi u5 rand awuphoye inkosi esekuphameni umbuzo uthi wena ungakwazi ukupha namngele ngesihle iphambi ngesihle namngele okulala uthi umkhonze ngokuhle bezithelo zenhliziyo yakho uthi ubabila ngakomunye umfana uphunywa esigcaweni kosinwa sasemlandela eduze ngoba sasazi ukuthi umethandile ukhipha amasweet le ekhukhwini awaphoste njengomakoti ecathula nganoma nambona amakoti ecathula inja abayazi lonto bazathi hayi uyadansa cha makoti mekathula uyahambe ebaleni akhwishise iumbrella aphosa amasweet aphosa ama-aphula nigijimeni izingane niyocosha thina sikhulile thina thina sikhulile thina okanamhlanje nokukhula asokushesha ngaphatha amadolo uno 40 years ngiphatha amadolo ngiphatha amadolo mina uno 15 years uphatha amadolo besimsukela umuntu lo muntu wasezulwini sifuna ukumfica usethi komunye umfana uthi yini oyithandayo la ephakameni sizingane uthi baba angithandi lutho hawu uNkulunkulu awumthandi na hayi ngiyamthanda nje abazali bakho bathandi hayi ngiyabathanda nje ithi inkosi ephakameni kuloko okucelayo ubokwenze nje ufike ekhaya uthathe ipeni nephepha ngazo zathathaphi kodwa umuntu wasezulu bayazi uthatha ipeni nephepha umuntu azekuphakameni zike zikhulunywe uphona zilonto kanti cha aziyo uthatha ipeni nephepha ubhala umthandazo wakho ukuthi uNkulunkulu ufunani uNkulunkulu uthi masulala ngoba uyivila uthandaza masulala uthatha leli phepha ube ngaphezulu kwengubo uzofika ushemba afunde ukuthi ufunani wathi Nkosi ngiyazwa wathi hamba wahamba umshwali unqumayo lengikhuluma ngaye ke wathi akakhulumanga ngesono bathi Inkosi ephakameni nxuma lo njengamanje konke imthwalo yakho babayazi abebekhona ezansi ekhaya ekudala ngiwathi sibancane ukuthi ephakameni ukuthi uma ngabe wonile uqaqwa idokodo lakho thathwe nje inhlabathi kade kulona ebhala yokhipha le ezasi konda uphakamisa thanja bese ephakameni esibona into enhle basephakameni sikhumbula lokho namhlanje noma ngazonda ukuthi ngitheni I don't care kuza sikhuluma ezindala esayibona ube nomona ukuthi womoya babelana ohleli wena ube nomona lo wayibona babila ngalo wena angibona ngani wena ubanjwe yini ukuthi ungambona unomona kwaloko shame on
Bantwana abahle basekuphakameni bowukakisa idokodo lakho ugakiswe uthathe nomhlabathi lo wathi kunedokodo lakho khona hambe lokuchitha ngale kamsathanje. Abanye abaze station ukuthi kulapha. Bothi musugula kakhulu lokuhamba ngibuza ntasephakeni ngithi mina uma sekhona endleleni kaShembe ngempela yini namhlanje amanasa namhlanje athi umehambe emhlabeni angakhuluma. Uthi babelanga umuntu wasekuphakameni uma ehamba engakhulumi sekhona icala sekhona inkinga. Wathi uyakhuluma umuntu wasekuphakameni ezohamba asengabona abahlangabezi bami. Bowuthatha kuqala masugula uyobekwa estation ulindele ukufa. Abanye bebesinda khona estation atho omunye ephakama athi nangasinda sengestation ngasinda ngabuya. Abanye ke bangasindi masufika estation masuthatha usiwa kabheka bezayo ubheka bezayo uhlukaneka kabili khona ubheka bezayo ngaphesheya enkanyezini khona kamsathanja ngcwadi ababengalungile ngoba lehlalo zale ekhaya zihlukana nathi sekuphakameni. Umuntu bese ehlubukile akahlakelele ukuthi ngimhambe emhlabeni kuthiwa ngiyazikhumbula izeluleko ihlalo sakhe leso. Manje sove kuhlathela ngisho umuntu angazabe iNazaretha kuthiwa ngimhambe emhlabeni. Asisebenza nathi sekuphakameni indlela ekhaya ngithi inkosi kulungile noma singasala sodwa ngoba ubabela ngathi siyinsali noma singasala sodwa thina nathi aphuphile oqala. Amatha ubabilanga hey wasitshela into wathi umoya iNazaretha ungabodla kugcwalisiswa. Wathi odla ukudla behanga inqindi yakho. Wathi ngoba umuntu osuthi isikhathi esikhulu amashwa amehlele. Nento kade iza kwehlela abanye abantu yaqhizikize kuyo. Kanti shona uma kuthiwa ngihlangane nabo nabangcwele abahlele belindile. Kanti kusho ini? Bangichaza ngelanga ngithi mina abantu konke abangayiqondi la ekhaya ngoba abantu abasatshenwa izinto. Sekuyesajwa mina angisabi. Ngafuna ngathi hayi lo mfundisi uyabheda akamba zahamba. Ngihamba ngombize emahlathini. Usho njalo silapha phesheya kwenkanyezini kabheka zathi ngisho uthi kuze isikhathi la kodwa khona thulani ningahlabeleli. Wathi nginika indlela. Le ndlela ethi sekugcineni sayinikwa ilanga. Wathi ngoba kuze isikhathi la kodwa thulani ningahlabeleli ehlayo zenu sinesidina. Wathi kodwa niboje isho nizihamishe. Lithi sithi ngiyawuhamba wekukabadela. Menze ubonge ukuthi kuthiwa uvuma nje. Ufana nayo imvuleyo. Uphelezela abangakhona ukuthi ubuthina wazi. Uthi babela ngisho uthandaza. Ngoba uthandaza into ungazi ukuthi ubuthina. Wathi mawuthandaza yakhumbula ngenye imini wasukumisa umnye ubaba wathi akabusisa inkonzo ephila ngezi ngabafundisa. Engihlale nabe ephila ngezwi ngibafundisa. Ngithi noma bangathi akukho kodwa ubaba uyothi ngakusho. Ngathi ubusisa la ekhaya akufani nokuthandaza. Umuntu obusisa inkonzo umholi. Njengomholi ekhona phambi kwethu wena obusisa inkonzo. Njengoko khona umfundisikazi phakathi kwethu wena obusisa inkonzo. Wasukuma wathandaza njengemihla yonke. Uma ebesisa sasesiphenya imnazi ethethe emncanyana sasihlala phansi
wathi mhlalani phansi ngingabusisiwe inkwazo wathi wenzeni na sazi isibongo sakhe ngisasikhumbula nje mase kufika usifehle kumina khona usifehle lo wafika nokuhlabela abantu abadala wema lapha edwala esangene lidala kudala abadala ebusuku kuhanje kuwe indaba yokuhlabela amadlozi bayingakho lebandla Uyibona nje hayi ukuthi size ngani size ngoba sibona ibandla likaBabelana amen ikona ukusilethile nganga ngasikaza kabili ngiphume ebuhleni kodwa ngekuphakameni kodwa ayisuka sebephumile bahlala ekhaya for mangaphosi 16 years asonto indawo kodwa ngazi ukuthi sabatha namhlanje ngathi umhlangano namhlanje thatha ingane zami nalaba bathi bhuti kumina ingane zamadodakazi bathi bhuti phela ngoba ngisemsha ngithi wozani siyene ethempeleni isifike sithandaze ngibheke ukuthi konje ibandla elisakhuluma into esasiyazi liphi alifuna ngathola njengenye imini sizebike eplazini ngisebenza kwasekukhalile edo nje yakhala njengayinaka kodwa mangizwi ayibona wakuthiwani ubaba nje lo ubaba ngaze kudala ubaba ngolwethu maze kudala sebenzile umnathi umsebenzile ubaba ekibe abantu bekhuluma ke nabasho bangathi akalwa yibona totally wrong umholo babana thaka uNkulunkulu ka inabasho amen yayingenje ngoba sebenza bona isathu sayo futhi sashiya ukuthi kwenzelwa ini baba ngiyamkhumbula kuyihlelo lalithi ikhaya lethu lalingena ngolesithathu ebusuku eshalo baba ngakhumbula ubaba kuma cassette echaza ushebe nomnazi hange ngivuli ilokuzanyana igumba gumba bayazi abantu igumba gumba hange ngivuli igumba gumba phezulu lakithi ikhaya lephezulu khuluma yena echaza ushebe namhlanje usemumbi lo muntu ngoba washungezela oma cassette awuqali ngani phansi ubhabhathisa kabusha ngoba ushunyezwe umuntu ohlukile yini inkinga yakho what is your problem ingakho ke kodwa nasekuphakameni ke akona ukugxeka abantu kodwa ukukhuluma iqiniso lika Shembe ukuthi uShembe ufunani kithi ngase bafundise ephila ngezi ngathi mina uma ubusisa inkonzo noma yokulala uthi inkosi busisa lo mthandazo ufike kubusisekile egama lenkosi Shembe amen mani babili ke uzathi le mithandazo uma uwedwa lo mthandazo hayi ukuthi uthemeleze uthi wabelana kumfundisi onene uthi wenene ngokuthini uthi inkosi angisazi uthi lokulalele uthakathini yena kodwa ngoba umthandazo wemfene wathi uzafika isikhathi lapho phambi bakhona uhleko lemfene uhleko lenkawu konke babela ngakhuluma ngako sibancane sibona ngamehlo mangaze sosikhathi ukuthi ngokwengibe iloku engicabanga ukuthi ngiyibona ngoba ngizazi noma ngumfundisi ngenza ngithi ngumfundisi kanti kushemba ngiye ngoba ngiyakhumbula uqala bayazi abaphambili bekuthi ethempeleni benemkhethe lo enemkhethayo nithi uzoba umshumayelo awuzoba umfundisi lo bese nihambisa uma bemletha lo abamlethayo phambi kwenkosi uthi hayi lo elokazalwa akanazo nje isibusiso sokuba ngaphatha abantu aphindane emva nokhetho omunye wajabha ngoba ngazi nokuthola imali nje wajabha loyo bakhetha omunye bamsenkosini athi inkosi lo ukukholwa kwakhe kuncane lo ngoba uma umfundisi noma umshumayeli umvangeli ufuna ukholwe ngaphezulu kwebandla liphethe ungazi ke noma siyakholwa ngaphezulu ngaba thina ngaphezulu kwabantu esibaphethe abangazazi lezi zindaba ani batela abangazazi lezi zindaba ani batela
Umbuzo lo lesephakameni esiyobuzwa wona ngabelanga umfice emile ngathi bokushona lokuqala ekuphakameni angazi ukuthi mabe kushona umuntu ehambile emhlabeni weNazaretha bengancatshwa engatshenanga uShembe beningithatha isitimela ithikithi sekhona amathikithi kuqala isitimela shaya ithikithi ufike ekuphakameni noma ngabe kuphakekho uzofika umlinde hawu madoda ukhakhayile inkomo zakhe ithe mkhayideni unyoka zehle emthini hawu bakithi bowufika ubikwe ukuthi usibanibani akasekho emhlabeni bese inkosi yomumsi ibhekele esandleni sayo sokudla ithayi akadlulanga la kimi akadlulanga lapha kimi athambani phina nekhaya maniphinde ekhaya kwesinye isikhathi avuke kwesinye isikhathi futhi angavuki wakwasuka indoda akithi ensukwini nje ilaba abangaphesheya kumfula yakamajola kwashona ubaba wakasibisi ngaphesheya kwami wathi wezamini ekhaya wahlala ngalo komuzi wathi ngize lapha kuwe manje bengifuna ukuthi sithathe lo usibisi simsenkosini inayiphi wathi hayi le khona nawusho lo khona lo uthe ngingakanohlekisa nelizwe wazathi isidumbula usise kwesinye wathi hawu usho kanjani ngithi mina awuboni ngoba ukuthi isidumbula siyawa bazohlekisa nelizwe ngathi yenza kubabilanga hayi unombani kamthatha zonke idingi lezi esuphansa nobabilanga abilanga komnye umuntu ngidabukele emafonini uma beloku bemveza ngidabuka ngithi abamazi abantu abamvezayo wamsukume ekuphakameni uthi silwane sasezulwini njengoba sokushiwo nje kuza futhi ngisilwane esiningi layikhotha imbenge yomini ukuthi usilwane esinye namhlanje siwubuke namhlanje ngeke nje abantu bafike kahle sokubuzwa nahluphekile lokuhamba boye ngibakutshela lapha befile ekhaya kaNkulunkulu ngithi bothi umoya emhlanganweni besiphatha umbila ufike enhlangakazi kusaphekwa phandle ngenkuni ufike lapha enhlangakazi usosele lesikhwebu sakho noma usipheke ubala imiqa enizoyihlala entabeni uqhubele lo muqa emva kwenkonzo sekuseni sithathe upelepele siwugqobe ngamatshe sufake emathinini khona amathini owatela uqala abukala bathi mawufaka emathinini iqala yofokhonyana lamathini sasiwathatha sibe sakhe ivawulini sigide ngayo phakameni sithi shawugubhu siniswa bamkhulu sizingane ngoba into mangabe ukhwele kuyo ngisekhanya nilingisa lena ngasithwale izitshana lapha ekhaya ama tray woma sibeka izinto lapha phezulu indishi imake sithi izitsha bahalisa abanye bathi ingcwele phala endlini enhlangakazi kuzaba lapha etafuleni lasithusha khona izitsha etlalela ilizwi lenkosi kwakho amadokodo khona ekitchen ngoba into esakhula siyithanda nangakuthanda uMnazaretha ngisho ngahlupheka ngize ngibuthule futhi ngisho manje ngithi Shembe ungasanginiki imoti asanginiki imali ungasanginiki lutho oluhle nokuhlupheka kokuphosekini kodwa ungiphinda yodwa nomhla kuphela le ngilozo abangikhulu akhuluma ngayo athi ekhuluma noncinci inkwanyana uthi mntanami yawesaba namanzi uthi uncinci yawesaba baba uthi ungawesaba amanzi mntanami ngoba kuze isikhathi lapho uJehova uyothatha khona emhlabeni mntanami uthi abakuthanda nabangakuthandi bayokuthatha bakufake ethuneni uthi konke okubekho kwenzeke ethuneni lokubona uthi bosuka bahambe mntanami bakushiye ungabi nawo amandla ukuthi ubalandele uthi kobe sokufika ingelozi kuwe ifike ikuthathe hambe nawe ifike ikufaka echibini elikhulu okuthiwa yiparato uhlala insuku ezu7 khona uthi uphuma
uthi kabili kwesinye isikhathi uthi uphuma eParatomi ingilosi nasekho seyidubile uthi uma uphuma ingilosi singasekho uyongazi ukuthi uzaphuma ubhekephi uzashonaphi uthi uma ube nenhlanhla waphumise khona uthi uzokuthatha futhi ingilosi ihambe nawe uthi usahamba uthi uzwa isikhova sithi uthi bokwazi lapho mntanami ukuthi uzohamba emathafeni akwankananka kwasikhova sikhaleni intaba zogwadula uthi lapho uyobusuwedwa engasekho lwendudene naye lesontweni kunamhlanje asiyi esontweni namhlanje hayi ngathi angi 23 namhlanje asingayini endaweni ethize ngoba esengasekho sokuwena nethuna indlela oshaya ukuthi indlela yethu niyesabeka noma ihanja abaningi abayithandi ngiyangicela lokho nje because ngithi Nkosi vese sengizikhathalele singizohamba ngathi usathi ngiphelani imoto ngoba ngiyisaba ngithi utshale umshumane ole moto ezemva kwethu ka anani masitshayelwa yini sengithi nje Nkosi uma uthanda wena uyobapha abantu abami ngoba uthi babilanga umthandazo awubuli unoma wathandaza wena uhluphe kube umlotha kodwa isiwaneni sakho sabe sesithathu soba rich so kubuya lo mthandazo uthandazo ukhokho wakho namngela abantu abami ukuthi Nkosi angeke ngithi angilutho phambi kwakho ngoba ngutho ngoba wangibona wangithanda Nkosi noma ngingelutho nasekuphakameni wawungibona phakathi kwezinye ingane usiphe nama orange Nkosi omsi asidle sizingane ngiyakhumbula ufike emzini wasenhlanhleni ngiyazi babila umuntu khona sembazwile ababili la ekhaya bethi sisebemkhona inhlanhluthi ngiyazi noma ngabe ngadabuka sengibona isikhuluma nenhlanhluthi la ekade ibhede siyahamba ngathi awuza mhlubula ke lo khona insizwa ekafika la izona lomphathi umshumali yazi ngani noma siyashona phi umshumali umphathi lesizwe iyangivimba la ngasesangweni la yathi mfundisi bengithi ngize kubefundisi kodwa ngiyesaba ngemva umphathi eseyikhuluma ngendaba sike phela ngezo ngithi usaba na nami ngiyafika la ekhaya ngasilutho kodwa manje uthe mangena ubaba ngiyamazi ubaba ngibona emafonini uthe ngapha esivalweni lapha ukuhamba umuntu phambi kwakhe lo muntu bemuhle isimanga lo muntu befaka umjiva obovu uthi ngenkathi ubaba eguga ubengagugi yena unoma esephuma lo muntu usukuma kuqala bakhipha ifoto lamakhosi ngathi uba ngathi nangu wakhomba babelana nomkhokheli ngimzwile ekhuluma ngendaba yomshakashada odelwa ngiyangisho ubani nomkhokheli uthi yafika inkosi yalela ngekuseni kodwa nasekuseni yafika inkosi nasekuseni manje mangimela ngesaba ngoba mhlambe ngizolahle ngoba kukhona umuntu wengakuncengi ngokukhola sasithuba kumgqowodwa phezulu kwentaba sidlakazi uhambe uyosebenza sithatha upelepele sugqobe ngamanje sugazinga suthela amanzi ijuice yethu uzokwehlisa ngayo lo mgqowodwa hambu uyosebenza uyibalele imikuthi umhlanga ngasala esisikhathi esingaka phezulu kwentaba namhlanje sobona abantu bangathi bakupicnic make emhlanganweni kodwa uNkulunkulu umthandile waveza leli hlazo lamathaka kaNkulunkulu kodwa mhlanje ngifike uhlale emhlangano mina ngajapha ngifike ibandla afika abantu abamavila kangaka bathi bangafuna ukuhlala emhlanganweni ngizwe nenzani emhlanganweni manazathi ngabe niyazini ukuthi lapha esangweni bongani uJehova kubelungile noma uthi imdedela ngene kusho ukuthini sibuka ngathi asazi funa ngikusho lokho ngomfundisi funa ngikusho uma ufaka umhlangano lapha uthi bongani uJehova ngokuba elungile babila ngawathi usukumema ingilozi zomhlangano uyitshela ukuthi wena uzohlala la phambi kukaJehova uJehova nomhlangano nawe so kuyaba wena uthatha izikhwama zakho futhi uyahamba le ngilozi uyitshela nini ukuthi awusahlali so uyahamba uthi babilanga uma uhlubuka la ekhaya bayaza bayiba inhlangakazi khona indawo kuthiwa kusenkatheni ufike nihlale lapho kwenye indawana nihlale nibone bopha inkatha ngaza namhlanje bangase bangayibopha ngani mhlawumbe ngayibopha nge-AI lefikile uyibophe uhlale phansi lenkatha uyibophe
uqeda ulalele izwi ilizwi lenkosi la aqoshwa amatshe uqoshile into engaphezulu kwakho engangisinganisa sakho ile lithi imani efihliweyo oyifumana ona ngenete ekamana amen godi ifumana ona usho njalo lo muntu wasezulwini uthi ke imani efihliweyo netshe legama lami ulifumana khona uzothatha itshe lakho nokuthwala kwakho ungathatha elikhulu angabona uhlanya lulasebuhleni ntombela ethwele ngakanani engaphezu kwaleli washi kodwa unamandla lomfundisi babenzela ukubukwa nokuhlekwa ngazi uzothola leli tshe ufike lapha esivivaneni ufike ulibeke leli tshe bese uthandaza uthi kubabilanga uma sowuhlubuka la ekhaya ubohamba uyilapha esivivaneni ufike ukhethe lakhe ilitshe nenkatha yalo uliphindisela uthathe khona ufike uthi angiselona iNazaretha uphinde uye phezulu kwentaba yomhlangano mase kuvala umhlangano ucinge futhi lakho la phezulu esivaneni uthathe futhi uphindisela uthathe khona namhlanje ufuna kuncenge ukuphulasha eNazaretha nangidashi ke kuphanga ngolahla into engiyaziyo ngisho uhamba emhlanganweni uhamba esitolo uyabika kubaphathi noma umfundisi noma umshumayeli noma umbangela uthi ngisala esitolo waziwe phakathi komuzi ukuthi awukho manje ungasala emhlanganweni nakwangijabhisa ngifika le bazami lathi kaNkulunkulu ngajabha ngoba ngibuka umhlola mina ukuthi abantu bangaphesheya komfula bathatha imithwalo nezingane zesikole babhekise amabombo lapha esinagoge lapha bodumisa umuntu thina sinojava siyehluleka yini esihloso usathana manje sekuphakame yini esibambile singahlala emhlanganweni lonke lo muntu osebenza kwezwakala odokeduze akabeke idokodo lakhe la abuye lela lento ufaka umhlangano umuntu akhambe hayi akanti sekuphakame nasiyazi seyiqala uzofaka umhlangano kadlula nje ubona umhlolo bonke abantu uvithi uthi ubheka abantu akade befaka umhlangano bokuyinqwaba abantu asubheke phila ngezwe zo4 uba kuthi kanti labantu kanjani labantu sebetotosiwe kangaka kodwa umbhede lala kuwo thina sasingalala embhedeni awulala phansi on the ground ivuza idokodo leli lakho ngekhwani nekhomatende sukume ebusuku sishaya umgidi sisine sizibe ukuthi kuse konke wena ucabanga ngale ngiphaye double bed yakho lenesibuko ngelanga uzoyishiya uzojaba ngoba uzoyishiya le double bed yakho kufuneka umsebenzi awuyenza la emhlabeni uzojaba uthanda nokudla okumnandi ama7 colors uzojaba ngangitshela omunye ukuthi abantu khona abangaunderstand thina babilanga sichazelile yonke into thina ngithi ngoba tshena bakuthandayo bangafuni bayeke abulanga watshena ngisho ukudla mina nje angidli noma yini nokudla kwami akukuthola ezitolo eziningi ngikudlayo wafutha lawo tebula ngidli lonke wasatshena ukuthi umnazita udlani khona umthandazo lapha ofundwayo umuntu maseselele phansi abantu bawuqonda usho ukuthini lothi makavukele isimbela namhlanje wosuku lwenkosi engazange mbethe ukubona babila ngathi inathalibuke lethu mina wathi ngisho babamkhulu manje ngamba lapha eGetsemane manje ningamthola esenjalo wathi ngoba uma usihambile emhlabeni wakade ungcwele inhlabathi iyakhuluma ithi inhlabathi kodwa ngingambonisa kanjani umuntu omhleka ngaka ngingambonisa kanjani umuntu ongcwele iyesaba ukubolisa kwenza kanjalo nawo Enoki labaprofeti abadala abazange bababone kodwa namhlanje ungethuka isimanga manje la aphansi abolile wathi babilanga inathakubuli yini ukuthi ungaboni na uhamba ngokungcwele wathi babilanga ngisho ufika ukukhipha amathe wathi ngawukhipha umhlaba wazothana noma kusesandleni sakho
wathi ngoba umhlaba uyakumangala ukuthi buka lo muntu uzedlala kuthina uthi aqoqa ingilozi eyayithunyiwe yolanda inhlabathi yokwakha umuntu ngenye imini separadise uthi kwasuka uzilili wathunywa kwathi abofuna inhlabathi kwakho umuntu uthi wafika uzilili wathi umhlabathi angiyilapha umuntu ukuthi yala ukwanqobo kwathunywa ingilozi ukuGabriel awulanda inhlabathi kwakho umuntu oqala ngoba inkaba le abantu abayazi bani labasikhazela konke futhi umuntu akakhiwanga ngosuku olulodwa wasese esephila kwabila umuntu wahlala 7 days esawubumba nje wadlula uSathane wathi nangulo uSathane igama lakhe kahle azazeni wathi nangulo ozobusa umhlaba mina ngingabi lutho wase lesithombe wasikhwipha ngamathe amathe ahlala lapha esiswini kwase ngimile inkaba lenginawo nami zakhaza lo hawu komo zakithe kuphakameni basikhazela yonke into uBabila ngithi mina kunento eziningi ezibhaliwe ezincwadi uBabila kuhlala namanazita for 40 years kodwa uma ubheka incwadi uma ubheka nje ngabe konke lokho ubhale phe encwadini konke kulapha phasi cha uBabila ngakukhuluma ungabhalwa ngaphansi okunye kubantu okunye abasekho nami ngilanga zahamba kodwa ngithi abakhona abeze babhale ngoba ngasakhuluma kodwa babhale ngoba izolwane ezangemuva mhlambe ziyokufuna uthi kuBabilanga ngoba namhlanje umuntu uyabheka umuntu namhlanje umeme ehlandlula amanazi ethamathe enkosini kodwa ngiyathemba ukuthi ingiloze khona phakathi izobuyisa ngoba lokhu ifaka kancane nje ifaka kancane ngifisa ngila abantu ngathi singabe senze umnikelo eManazareth ke sinikele ingilozi lephakathi kwethu ke siyibonge sikele fihlale nathi ingashiyi ke sibanze lo umnikelo umuntu asephakame ngoba ikhona asikholwa siyazi nasikhuluma ngikhuluma phambi kwayo uthi kuBabilanga nabantu masenabo emhlabeni niyabadukisa njengoba ingilozi yasho namhlanje umuntu usevene afafazwe nje ngamanzi fafafa usehlandlulile Isidumbu somnazi siyagezwa. Siqoqwe ngamakha omnqumo. iOlive oil. Njoba kwenzeka naku Yeshua. Bese sikhatha ngamakha iperfume, ikalika. Bese sesongo. Ngoba uthi uBabilanga lapho emathuneni bafana ngokulinda namhlanje community bawumphakathi. Nawo bavakashelana lapha emalibeni. Bayahamba ngesikhathi zabo bavakashelana. Awuthi ngithi ngiyafika kuqhakaza azange baze bangifake leli phunga. Angiyafika kuqhakaza hayi ngifundisa hayi kudluka la ungasezi kini. Ngoba ngiyanuka. Zabashaya bephuza samlandela uphunga elihle. Uma ushambe uphunga elihle wena yini uphunga elibi. Ngangibuza ngithi weManazareth niya kanjani emthandazweni noma wokulala noma wokuvuka ungawusuleli umlomo ungazangiqopha uya kanjani emthandazweni ungazange uzuziclean ngoba uya ku-interview wenza sure ukuthi azicupha yini moya emthandazweni uyunjalo ndavuka kusonje vuka nathi so umlomo wakho unuka kanjalo khona ungangeva umthandazo wakho onjalo umngcwele ufuna sikufundise sofundisa ngenkani whatever ufune noma uyafuna basofundisa ngenkani ngoba sifuna ukuthi lithi ihobela lekhaya umngcwele uqala la ukuze uye phela ezulwini uzwa kanjani ezulwini ungafuni ukuthi sikutshele ukuthi bala ilanga wathi ukuze ube ngcwele umuntu azathi awenzisi ufuna ube nomehluko ukuthi wena likaNkulunkulu ube ngcwele ubaba wakusho ngina ngathi ubaba kumele wathi usiboke siye naseMasimaneni siyofunda nje izinto ezikhona esingazithola ezinhle kodwa ngathi ukufundisa lo masolo kuthiwa hawu sesifaka inkolo yamaSulumane la cha inkolo yodwa la baphuma ndawonye labantu fundiso yinye asibambe itrophy la ubona into zokuxhumana abantu sebebanga nje lebangukholwa kodwa lento nangeke ngibone ngiphawula la ku Facebook ngoba bese ngafika lento ingekho indaba zamafoni into bezingekho lezi ngengizobona ngiphawula ngoba ngibona kodwa nokuthi kumncintiswano lo ongenanzuzo akekho nje umuntu othi nazi imoto engihamba ngayo le moto ngayithola ekuthaneni ngicela amanye amabandla akekho
ekho kumzomo uthi nayi imoto engayithola umuzi ngawuthola ngabafuna base NCG nanza ayikho bana umuntu okuzondayo athola lutho nalo kuyahlupheka nje ngoba unela kubona uhamba ngaloku namhlanje ihliziyo igula uyabona uhamba ngaloku ihliziyo igula manje umuntu onenhliziyo embi uyahlupheka sephakameni angathi ke uNkulunkulu angasiza kodwa sephakameni asiphe ukuthi usho njalo ushambe ukuthi ushambe ukholwa kwale ekhaya ukugcina imithetho akasho ngokunye akasho ukuthi ukugqoka kahle akasho ukuthi ukuzakela esontweni akasho ukuthi kuyini uthe ukukholwa kwalapha ugcina imithetho wathi ngathi yesabana usuku olukhulu mhla kuwe futhi umhla kuphela manje le mithetho singayifuni sizayaphi ke futhi salahla abathandayo ke lokho ngiyakusho phambi kwabaholi bethu angifuni ukusho ngaphandle abathandayo abeze babhale ngizobatshena lokho esisakukhumbula kwenzela ukuthi mase sisihambile emhlabeni insali kaBabilanga ingapheli ihlezi ikhona njalo kaBabilanga bamazi ukuthi wakade kunhloboni yomuntu wasezulwini lasephakameni uthi uBabilanga ngelanga uthi ubokhalela isibusiso wathi ingabophela usuku ngazange usithole isibusiso wathi bonze isiqiniseko ukuthi ilanga lishoni ungashongo ukuthi inkosi ibusise wathi bokwenza noma yini ezokwenza ukuthi kuthiwe kwena inkosi ibusise wathi ngoba isibusiso isiyinto enkulu wathi ngoba asimshiya umuntu la nakulizayo ukhuluma kanjalo uthi khona uNyumakoti wasihambele emhlabeni wafike ukwamiswa ngale wathiwa wake wanikela phi uphi umuntu wathi baba ngiyakhumbula uzuku engawukhipha encekwini yenkosi ngichawula kuyo ngoba bokuxhawula noma ingane ungabizi izimali ukuxhawula imali ethize wokhipha lokho nako uthi nanguzuku engane owanikela ngawo uthi kodwa kukhona okusele uthi akwaze unikele kubafundisi bakho akwazi ubaphela utho nabagcwatha abakuphetheyo akusho umphile enkulu umuntu umphi imoto cha ngoba ufuna isibusiso ngibona nje abafundisi mina ephila ngezi benza umhlola befuna lesibusiso akuthele ukuthi komunye umfundisi athi awufundise inkosi ngicela isibusiso umuntu umvangeli efika bajabulena ubaba umvangeli Mavundla wafika ephila ngezi wapheka ukudla bakuningi hawu ubaphaka umkhokheli nabanye hawu sadla nami ngafunda ukudla kakhulu ngalolanga kodwa sengamfundisa umfundisi umtolo seyazi ngizambona ngathi uyasilima ngoba ngathi umfundisi hayi ngeke yahlambeni afuna umfundisi ongaka kule bandla umuntu omkhulu la ekhaya kufuneka nibophe kuba baba mkhulu omkhulu engemkhulu waphe ngisho masulumani akho mamakhulu batha imfundisi ngeke yahlambeni wangakithi umfundisi umtolo intaba zangakithi ebhulu bathi ayihlamfundisi singadli mathatha kakhulu asidleni ulungile abantu abasebegula bangadla ke kodwa nje wena uphila njenganami nje hayi mina ngidle kabili ngosuku sengidlile futhi mangidle mina into khona lezipuni lezi zokuphaka ezisilvana uma kuleso sipuni hayi uphuphu samabele bese kube hlampeni ubhontshisi lomnyama ungafakwe amafutha ngidle lokho kuphelile ekseni hamba ngisebenza amasimi mina yatshala hamba ngemasemini ngibuye ntambama yobatshala bafisa ukuthi hey ngithole mina emini kwami nangefoni ungithole mina kale isikole mina ngihambe ekseni ngithandaza kwa9 ngiphinde emasemini zokweso sathandaza ka6 emva kuthandaza ka6 ke sengizoncenga ke ngibheke ukuthi yini abayiphekileke abafowethu laba kumadodakazi bathi ayisipheke lo ubhuti wangithi ngathi ngikhulu thanda ubhuti bathi ayisipheke lo bese ngibamba lapha ngoba angangikufunde mina ukudla kakhulu uba wayibala ngwestena athi kunato odlayo athi umbheka nje umuntu nato umuntu omnazo omkhulu dudla seNazarethe hayi unenkinga woza sekusiza hayi unenkinga ngoba usathane uthi ngenye imini ebamba omunye umprofeti uthi uyazi ukuthi mina ngingakuyisa wena
kufana nento le ekhona ngizokhuluma ngokuba ngumfundisi baba ungithathelele emholo mina kaNkulunkulu mhlawumbe ngokudlula esikhathini undaba esangidasilambile isikhumbuzo phela ngizokhuluma nje ngizaba la vele ngiyacela nje baba ngikho wethu amen ngiyabonga ngoba ubudlala umona udala ngeke zamnike sinibadla thina cha uye ukudla besifundisa lo muntu wasezulwini ukuthi wena ungadli kakhulu idle ubamba umoya babamkhulu wengadli uma ngase sibheke impilo kwababamkhulu ke sihambe kuma steps akhe uthi babilanga ungasolinde insuku ezo7 ungadli wathi uyova ngisho intuthane ihamba phansi iziki yikho babamkhulu uyekwazi ukuthi athi la ePinetown umbone eThekwini uthi babilanga umNazaretha akashawa inyoka uthi ngani na uthi ngoba umNazaretha ungcwele khona liphungo lokumNazaretha ngikathi uza umNazaretha inyoka ibaleki usele kude ngoba iyakuza ngephungo kuza umuntu ongcwele futhi ushambe uthi izulu namafu lidumisa wena imithombo nemfula yamanzi idumisa wena thozana idlule uthi inkanyezi zezulu ziyaguqa ngamadolo ngabe inkanyezi inawoni amadolo inawo ngoba into ithi inkanyezi nenkanyezi imele umuntu la emhlabeni ngikathi ithuda lapha kusekho umuntu ohambile emhlabeni mayisuke iphuma lapha ishona phasi babila bafundisa kanjani uthi ngelanga bekhulumela oshibase omncane ekhona ephakameni no umfundisi yazelo lo umfundisi lo ulakhi ke ulakhi nyamazi besikhuluma nabe phambi shana lensimbi egangileke ngibona manje iphaphile nje bezigangela benangiphuma ensimbini thatha unathalo wakho la ngemva uva awubophelele la awuchayi iqhini komunye kanti nithi inkosi ibusise ukuphakama kanye nabahlezi kuwe indosana edlala nje ubuntwana awasekuphakama alona sebaphane nangidinga inkonzo ebhale phasi ngoba ngikhuluma esakubona baba uthi baba khuluma nenikwaziyo nina kubonakho ngoba asifuniseli asiphumputha sihambe kumnyameni Tasephamile sizifundiseke ukuthi sizame ukuthi silinde eManazaretha amahle enkosini nezinto nje okuthiwa azingadliwa ngomhlangano ukuzibheka ukuthi zizezingadliwa ngobani nana ngevubaba nje khuluma indaba yesinto kusiyekile ashiya phasi uba umelusi ngoba sifunde kubona abaholi bethu ukuthi umholi umethi into ethize ngangidla kodwa ngayiyeka hey gijima njengentuli ukuthi ngiyayiyeka ngoba labantu basezulwini ukhona asebetshoneko kutha mina zahlakanipha uthi umholo wami ethi unokuthi kusho kufikile inkosi yamtshena awuthi nami ngibambelela thatha okuhle baholi bethu kulesala la kuyiwa khona phela into sethu mana tayi ileyo akho ukusala nje la etempeleni sibuka ukuthi ayisibahle we are bold and beautiful cha kulungileke kodwa nje asibeni bahlele uNkulunkulu ukuthi masihamba la emhlabeni lo Thixo wasibizayo umhlaba phela simbone ngathi mina kumuntu osaba ukufa umuntu ongazazi uyapi ngathi nokufa mina ngikwesabi nokufa kwathi ngelanga siboshwa eMaritzburg usungazi ukuthi ungabe ungazi ushawela uNazaretha ungaze futhi uboshwe nase sabe saboshwa ePhelen uboshelwa uNazaretha sasambise inkonzo kwakushoniwe khona sihambise inkonzo yiyembali khona kanti sofike eshaya isigubhu kanjalo kubhaliwe asiboni asifundanga ukuthi kuphuma umsindo ongakawufuneki la indawo zabelungu zasuke ezami zawuthufuza zawushaya ngoba into ebimnandi la ekhaya thina kade sikhula ngoba kumnandi ukusina namhlanje ubone inhlalisuthi hayi kakade ngu5 years iNazaretha asekushumayela usazi nje umuntu kade kuphethe inkonzo la ekseni usakhaya yakhe ngale ushumayela wazini what do you know nasikhulule kuleli bandla thina ubungagcotshwa ungayiqeda iminyaka emihlanu
banomhlangano owenziwayo ethempelini bese utshena ukuthi hayi sicela bandla nhlalisothi ungabe uqhubeka uthatha uhambe ungaquli amakala wethempeli ngoba awuqeda 5 years. Kodwa uNkulunkulu sesithandile sagcotshwa nami ngagcotshwa mhlawumbe ngingabi naminyaka ethizeni. Angibuze phela kwabaphambili ukuthi konje ukuthi nokuthi kokwenziwa kanjani ngoba uza kwenza into thina esaziyo sikubuka ukwenzani lo sikhumbule leyamvu leya yakhumbula phansi isikhumba sakhe wasakubuza ukuthi hawu ngoba umfundisi nje wenzani ngeva kuthiwa khona inhlanhla uthe yathi siphuma kuqala nje kuba sibaleke ngani nginakhala inhlanhla uthi hayi ngoba ibuza ngoba yedelela ingoba yazi omunye wabuza wathi ngithi mina kuye uma ungena lapha eparadise endlini yasona awungeni ngesandla ngonyawo lesokunxele ngena ngonyawo lesokudla ngisho isandla uthi ngesandla sokudla ngesandla sokunxele ngisho ungena eparadise ngena ngesandla sokudla ayichazele ukuthi lokho kuukuthi ngoba omubi usebenzisa isandla sokunxele ngisho uthimula wathi babila ngaboti wathi ufaka into lemakhaleni nomgcindezelo wathi wenkathi uthemula usathana yahleka aphiqela uNkulunkulu athi uyamuva umuntu wakho usengasohlangothini lami ukuhleka phuma komubi unyangana lo phawu lemino emibili bese kufinqa lo owodwa ubela ngathi ungabwenza lo eNazaretha wathi ngoba uphawu kaSathane babela ngayikhuluma kudala uma ngiyibuka lemafonini awunanga ukhesa bhogya lo lemini yenze njalo kuthi awunanga into esho babelanga kanti ukhesa bhogya lo phuma esikhogweni angikhuza umzukulwana lapha bathanda lento pha ibhola ibhola lobumnazita azange sisize sidlale azange sifike ngithanda ibhola angazi ukuthi kudlalani abazulala bangidlalisa bathi umkhulu udlala abani umdlalo othize ngithi hayi udlale amabhakabhaka hayi imkhulu irugby le ngibasuke kumina ngoba baza kubuza phela abantwana manje ke into eziningi abantu asephameni ufuna ukuthi siyikhulume ezilahla ubungcwele utheni ukuthi ungcwele wena kanti kade uyisuka la ekhaya wona nokuhamba nje wona ngokuhleka wona ngokukhuluma kwakho nomthandazo yakho ingezwakali ngoba izinto ozenzayo azihambisani nento oduyiyona kodwa uzakwazi kanjani ungatshena uthi hayi akuyekeni lokho uzokwazi kanjani bonke labantu esibaphetheyo masingabatsheni ubungcwele ukuthi ubungcwele bunje labe yakhona bazoya kanjani singaboni ngeke bathathe inkosi ngiyantshela namhlanje wathi wabeka ngokhuluma ngesono maboni uthimule bese bangumsindo uvala nje ngendwangu thimuleke lokho sakutshena ukuthi siyakuqamba sakutshena ubhaliwe ezincwadini niko khona angazange kuzubhale ezincwadini nanelist engasuka la iyoshona lapha epheni kwetende nebhuku elikhulu mntaqo 85 pages ndingangizibhala nomfundisi Madlala ezingangizazi eziningi wangisho umntwana ezelwe babila baba wachaza ukuthi umntwana amenzele eNazaretha wenziwa njani uyamkhipha ngisho emasikweni abantu njengoba ingane thola ukuthi ingane iyahlupha ifuna usiko la ukuthi kubuka kade kuchazwa izolifuna phela ngoba lenkonzo azange uziyenze ngiyokhipha lo mntwana emasikweni wakuba afake emasikweni kaJawo wakhaziwe phansi wakhaza ukuthi uma ubuya esitolo ukothenga ukudla kubusise ugoma satshena ukula ekhaya uma uzodla ukudla uyabusisa uma uqeda futhi uyabusisa satshena uma ubusisa ukudla ubusisa kanje uma usuqeda ukudla usho kanje awuthandazi kanye kosibusa lokudla phesinyama nomphefumulo bese udla futhi ungathi uma udla udle phakathi nesitsha athi babelana ubodla eqaleni kwasi isitsha ungafaki phakathi ispoon idlela ngala wathi futhi bodwaye ukuthi mani nidle ndawonye kodwa makuyisabatha ke ingilozi iyasitakisela ukuthi cha singadle ndawonye ngoba khona abanye ababuye baphuze ukucisha kodwa nje
ngesonto msombuluko uyale masike phila ngezwi umfundisi untolo yazi nje ndishincane nangaka mina endisha nencane ngaka engangenqindi imhlophe yazi untolo ngeke ngimbiza kodwa thuma enhlaso banobiza umfundisi lapha kwakhe asesosha umfundisi umbiza lokungqana ngaka kuthi mina sizodlala awusosutha nje ngifuna ukusutha hayi khona kumfundisi wangifayela ke ngisuku ngathi hayi mfundisi hey angisahli manje sonke indisha yodwa nje hayi yakho ngiyona seyangihluka ikati akibambe ngakho uzilahlima wafuna mangena maze ushaya umgidi bese kuphakame nawe ukhona umgidi kuphakameni yazathi mangabe uzutshaya ohlala lapho besithanda ukuhlala ekhaya engangasikhuze ngathi hayi bo njalo nilandela ngemumva nini indlela inde kangaka nokuphela manje kuphakameni Nyalo lihlabele sithi wena udlawo olwezulu. Lihlabele zale ekhaya ayihlatshele noma kuphi noma nini. Inemi iminingi yakhona. Kuhlabele zosiza. Khona zokujabula. Kukhona ezokumema. Kukhona ezakabelethisi. Bekuvuna usuku nje uthi siyabeletha sinathemba. Awusomkhokheli inwena obelethisayo. Kusuke insizwa nje umqabako uyakhumbula ephakameni khona ingane usakho umabele Marisburg enhlanhleni kusayini sakuthiwa kuse night school ngathi bayazi abangala abadala enhlanhleni kwangathi ukuthi enhlanhleni kwakuthiwa kuse night school wasuma lo mfana wangamabele isikemgidini isikotshini esibovu wathi ngehlelo isisindo sezono zami bashile kimi yathi inkosi la ngathula yathi lengane ingaka iziqala isiqalekiso yathi thula kusukuma umuntu ephila nje asho 31 athi welidlawo lezulu wozungiphuza sengishile sekwane awusikana ngisho ukuthini sala awusibhekene naye kusho ukuthi usugolile sekwane akubho konyama mase kuphele u10 years ufe hayi sikhamba sibancane ngoba niyazicelela woludlawo lezulu wozungephule sengishile sekwane abhubho kwenyama ezobhubha angibona ayicelele uzasola umfundisi nami ngene othe khamba nizibheka into sephameli hlala ekhaya nizama ukuthi nithole kwaba ngaphambili ukuthi lehlelo lehlala ngabe kuthiwani angakhuza umshumali wami umphathi ngathi hayi thola umphathi wathi kufa wena uyisithi ngathi hayibo thola umshumali uthini manje ngathi usuqoshi usekhona uhambile lapho bawuqosha ngithi wadlula nje la eduze kwakhe ukuqosha yakhona aseyibonile kuwena ukuthi awufanele noma bila ngisho batshela abafundi ngithi mina angifuni ukukhuluma ephutha ngithi ngangaya enkosini ngawobika manje ngibeke ngoba ngangena umoya lapha ngispeaker lesi nakhona uma kwathi amehlo ahlangana nawe mina ngikhumbula kahle ngilonge kufishi ngoba akuyona ihlazo nanga chama sihleli nje sisimothile othi nje wathi jepu mina amehlo azange ngibe futhi sengichama leva kwasengimanzi kanti manje abantu abakeduze kwami bazathini ngoba ngimanzi manje ngizasukuma kanjani bacama ngiplan hathi mina weManazaretha mhlena na inkosi ithi ihamba noqoshutshani lapha ngaphesheya lapha ehlahleni asukuma bayakhona angisukuma afuna namaqhinga moNazaretha okuphuma entweni kodwa ube namaqhinga amahle naye ungabe namaqhinga amabi kaSathane namaqhinga amahle wasezulwini sikhuluma kanjalo nje sephambi sikhumbula kamkhulu ngithi ngiyabonga nami kithi ngoba ukhulu wami ozala ubaba wambona kamkhulu noma engazange aphenduke ngoba mase ngimbuze semdala uhlalile ukhulu wami uhambe no115 years uhlalile bese kwazi ukotheza wasike emakhaya ukwazi ukukhamanzi uthi wambona khona ubaba uMelusi intshumayelo akayikhuluma yababa mkhulu 1930 na 1932 ayihambele ngala ezweni lakithi ukhulu wami uthi wambona baba mkhulu wayefikele kulomuzi akaDlamini la uDlamini akhipha khona imbuzi kanti uyebile la kwafika khona isangoma kuthiwa nelisiwe amen
uthi ukukhulu wami ke ngangisayintombazana sosikhathi ngangisahlusa nje amabele usho njalo kugogo uthi beqala wathi ngamabele akho besehlusa amasinyane bese kuthatha umshane lashawa aphinde emva uqhubeke nohambo lakho uthi ke wafika bamkhulu uthi kwamanyezwa isokugcina ngoba 11 soshade ngimene nobaba ngikhuluma ndaba bamkhulu ke manje ukuthi nakithi kwethu kukhona wambona babamkhulu salukwazi esizalo baba sihambe emhlabeni 115 ubekade yena kade ngitshena ukuthi sambona wakhuluma kanje ngithi nakhulu kwenza kanjani kodwa ukuthi ke ungasamlandeli uthi cha mntanami into yadala lokho sasadodo ubusha bomntombazane sasahamba sithanda imisindo futhi ngambona nje lapho efikile kanye wathi masewele ngaphesheya eThonsini uyazi umfundisi umntolo uthi ngathi ngithi ngiyaya kwathiwa kunomsindo ngaphezulu kaMashayilanga uyazi umfundisi indawo engiyishona le ndawo abamkhulu akhitha kuyokudla phasi kwakudla esekudla nezibi ngihamba ngikhombisa ngithi nanku ehleli kulelitshe noma uzange afikela kuwo usuyisiza kunamatshe nje wesibaya ngafike ngikukhombisa ukuthi nanku babamkhulu la afikela khona unentabeni zangakithi lapho isiteshi eRiverside lesagibela kusathi ogibela kusona washiya uMadilika ngubane nomfundisi namlibala wathi abasalele bashumayele leso stage esengakithi leso stage ngithatha ngibeke kusa uthi ukhulu wami ngithi ngiyambuza ngithi mina wenjani ngikhuleka kunaza kodwa ekhaya ngikholwa ngedwa kodwa ukhulu kwambona bamkhulu ngina wenjani khulu ngimsenga uthi uthi kwesilwane sasezulwini uthi lo muntu wewe nephunga ongalazela iphunga lini uphenduka kahle isimanga uthi ngisho efake icathulo amasweat kodwa icathulo amasweat uthi nje efaka amasweat kanti ehamba othulile okuthi azibhekela zakhe ungathi zipolishiwe kanti khona lo hlele ezisula zingenathuli uthi ngisho uthi wabani nenhlanhla uthi wathi ngiya asendabeni yokudla kanti ngikhuluma ngayo iyangena la uthi ke wasesethi kumamemela lokukhuluma ngaye ngenhlanhla nje enkulu kade sisakhulu thina besihamba labantu besiba igroup thina sisakhulu lokuhamba sihlanganisa izimadlana sithatha amathikithi ezitimela sobona labantu ababona babamkhulu sibhale phansi ubamkhulu bekade the umakhathini le emkhambathini ngaya kuye wafika ngitshela babamkhulu wathi ngathi mangiqhathanisa nokusho ubaba umelosi kwamatshe ngathi uma ngiya kubaba uTshaba enhlazatshe ngakamphathi umade lapha eMaritzburg ngoma babamkhulu ngafike ngabuza kuba bamkhulu wangitshela ngabhala phasi ngathi ngalo ubaba umelosi kwamatshe ngathi konke okukhulunywayo yamashe ubaba umelosi usibuyisele ngempela babamkhulu singabe nandawo nathi amahle enkosini ukuthi sithuba kukhona into engiyithanda lapha entshumale yakhe yana 1927 nasekugcineni abaningi abanayo ngiyaqhina ngayo ngengimnike lapha ngasekugcineni ngimthanda la esethi khona bantu abami ngiyabakhalela abayofika kuloku Nazaretha bafika uJehova engasekho sekubusa isangoma ngoba banakuphinde bawazi lamazwi kaNkuluNkulu engiwakhuluma phakathi kwenu ngoba isangoma siwacisha ngokuqina enhlizweni zabaningi uthi kodwa babusisiwe abayohlala kuwo baqinisele noma bengcosana phakathi kwezigidi ngoba bayomboza lo uNkulunkulu ongithumile niloko nengcosana nathi emahle enkosini kodwa isisho sesigeze sithi not follow the majorities, follow the right way. Malandeli iningi landela indlela eqondile khona isizwe esithi iningi liyabona ubende angana abantu bayike basibhekele leso sisho singakuthandazeli ukuthi la leyo dlamana uNkulunkulu beningi singakuthandazi lo ongasithi inkosi noma bebaningi letha abantu abakhethwe uwe ungafika abantu abazafike bagovuze ngiphuphile namhlanje hayi ngiphuphile ngiphuphile ugogo ethi hayi ngiphuphile umkhulu balo ngena kancane sonke sigcina sesiphupha ke ngoba manje siyabona ukuthi into evumelekile uthi ukhulu wami ke uthi wasesethi wozala embiza ngithi umfundisi uNzimani ngengamtshela ngoba ngiyazi uzasibaqhosha lesaba zokhuluma ngaso uManzimani
ngitshela nzima ngiyamazi yasulayo ngikhohlela phansi athi ukuhambona wakwethu bakamkhulu kodwa ngiyazi akezwa vese uthi wasesethi ukhulu wami ozala ubaba kodwa zange bina that uthi wathi wozala ntombazana uthi ngasukuma uthi wasesethi uba igama lakho uthi namhlanje ngathi ukhulu wami nqununu usho ukuthi ngesingisi lawyer uyabona uthi wasesethi kusukana namhlanje awusenqununu ubheka bezayo ekambe sabazi esizalo baba ngosazange sizikhona uthi wasethatha umbila wathi miqhuba la uthi ngawuchuba lo mbila ngachuba ungasindlulisela kwabanye sebedla so uthi ha wathi nenhlanhla wathi uyakwazi uma umuntu uphiwe into nawe upha abanye wathi kube uchube lo mbilo wawudla wawuqeda bengizobodwa isihogweni ukhulu wami esihambe emhlabeni mangaphosisi 2006 ehamba emhlabeni wahamba ngiyakhumbula kwakuyisabatha ehamba emhlabeni waqala ukugula ngolesibili ukhulu wami wakhuluma kodwa wengona iNazaretha lento engathi ngisho ukhulu wami wakhuluma wathi sengiyahamba njengoma ozale ubaba uMelusi wakhuluma ugogo wethu wakhuluma thina yini inkinga sahamba shwi nomuntu ekhaya yini thina mntana wabona wagula iNazaretha usofila awushongo lutho yini singabona ukuthi asekho endleleni kaNkulunkulu kodwa ekhaya uhamba emhlabeni khuluma uthi ukhulu wami kulosibili uthi sengiyahamba mzukulu wami uthi uzwe iphathe kahle lento yalasephakameni mina ngikwazanga ukuthi ngimlandele uShembe kodwa ngicela ukuthi wena uzubambelele uzufele kuye wathi uze ungaphumi wasibiza sonke wathi ngicela ukuthi mase ngihambele emhlabeni nekhangala enhlanhla wathi sesingihambele emhlabeni ningabonga ngenze umsebenzi ukungibuyisa mina wathi ngingabonga ngixozelela futhi wathi ngoba ngiyanazi aninalutho wathi ngenatho nje futhi wathi mina ngiyi emadlozini wathi ngephakameni kodwa wangakhoza wathi ngihamba mina ngiya ephakameni wathi ukhona umuntu engimbonile eqhamuka ngefu eMpumalanga wathi izimemezeni zonke izizwe wathi zilili liyamseka uSimakade wena kodwa kungasana bongekho sihlabalele wengasazi ibihlalo ukukhulu kodwa wasisho eksibheke manje ihlalo isikhona wathi ngimbonile emingefu eMpumalanga lo muntu uthi wathi lalela webheka bezayo wathi ngesabatha ethize bo 4:30 ngizofika ngizokuthatha wathi olinda umzukulu wakho azabuye esabatheni angahambi ungekho eShomini ngapha ukhulu wagula osibilo sithathu aphi isabatha ngahamba ngabe ngaphelela ecansini ngathi khulu bengicela ukuye esabatheni kuba ngicela ukumshiya egula wathi lokele mzukulu hamba uye esabatheni kanti nakushiye ukhulu gula wathi cha hamba mntanami mzukulu wami ngizokhatha uNkulunkulu ngempela ngahamba ngaya esabatheni uma wami ongizalayo ngekho uma ubesebenza emaplazini lapha eukitchen ubaba wazibuyela sezibuyela esefake ingubo emthuku esethi ungazwini emaromini esephatha into zakho ezempepho ngathi akaziphathe kulungile sikuphakameni nawe ngahlupha futhi ayakhuluma ukuthi mathula ngithi wahambi ingane wangazikhulisa ingane sezikhulile sezibona uNkulunkulu awona uzashaya umthetho kanti uhleli egoli kusho mama Mthembu ulapha uthi ke ukhulu ke singizahlapha sakho sesikhatha uNkosi uthi ke ukhulu wami ke ngifika phuma esabatheni uthi lule mntanami usufikile athi wathi gijima hamba uye kaMandla mina kwethu kwasekhaya ufika umbizi hamba uye ngezansi kaMasosiba ufika babizi hamba ngababizi ngabuya nabo wathi senifike wathi ngicela ningigeze athatha khona abayazi lonto abantu sisebaza obhavu namashawu khona labo obhavu abakhulu abamnyama bedlela inkomo ukha imkhombe thatha lo bhavu loyo bashuthi isabatha walunge ngigeze ngawe banda wagezwa ukhulu wageza wathi ngigqokiseni bamgqokise wahlabelela nasekuphakameni ngibona wesethula wahamba emhlabeni ngiyabonga abantwana abahle basekuphakameni ngicela uNkulunkulu omhlwa wasekuphakameni uma ukhona lapho abantu basephakameni ngishayise khona uThixo omhlwa wasekuphakameni angithethelele azi baba ukukhuluma umuntu owelutho oyisoni
ngisho njalo ngithi abantu bonke abakhona emhlabeni umuntu onezono ngaphezulu kwabo bonke yini ngithi Nkosi ngiyazi ngiyisona ngicela Nkosi emakhosi kubusise lokho ngizuleke amen